дар масъалаи тарбияи кӯдакон чӣ гуна қоидаҳо ҳастанд, то онҳо муваффақ шаванд? бале, барои тарбия кардани фарзандони нек аввал худи кас бояд намуна бошад. чунки фарзандонамон гапи моро намекунанд, балки кори бо чашм дидаашонро мекунанд. ду қоидаи муҳимеро риоя кардан дар кор. қоидаи якум, фарзандонро бо худ ба ҳама ҷо бурдан дар кор. барои чӣ? барои он ки вақти онҳо ҷомеаро мебинанд, вақти тарзи шину хез суҳбат карданро мебинанд, зуд пухта мегарданд. ман намефаҳмам. баъзе касон ба фарзандони дигарон ҳавас мекунанд, фарзандони худро бошад доим сарзаниш мекунанд. ту чаро ин хеле ба ту чӣ намерасад? ман бароят ин қадар пул сарф кардам, бароят ин қадар шароит кардам. ту дар беҳтарин мактаб мехонӣ, дар мактаб хуб намехонӣ. баъзеҳо ба кӯдаконашон фишор меоранд, онҳоро танқид мекунанд, вале ба фарзандони дигарон ҳавас мекунанд. писари фалониро бин, ана фалон бачаро бин. ба ҳеҷ кас писанд намеояд агар дигареро таъриф ва ӯро сарзаниш кунед. на ба кӯдакон, на ба калонсолон. ба ҳеҷ кас писанд намеояд. барои ҳамин пеш аз ҳама кӯдакро доим бо худ гирифтан ва ба ӯ нишон додан дар кор. бовар нокарданист. боре ман бо духтарчаам ба утоқи вазире рафтам. охир ман доим дар хона нестам, дар хона кам мешавам, доим дар сафарҳоям. аз ин рӯ фарзандонамро бо худ ба ҳар ҷо мебарам ва гуфту шуниду вохӯриҳо ва ғайра. дар аввал вазир ҳайрон шуд, аммо баъдан аз кори ман ба завқ омад. ӯ гуфт: бо фарзандатон омадед? ман гуфтам: муҳтарам вазир, лутфан наранҷед, ман доим дар хона нестам, мехоҳам дар тарбияи фарзандонам саҳмгузор бошам ва онҳо бароям хеле азизанд. боварӣ дорам ки духтарам ба суҳбати мо халал намерасонад. духтарам расмкаширо бисёр дӯст медорад. ман дар мошинам коғаз, қаламҳо доштам, бо худ гирифтам. гуфтам: духтарам, ту бо ин машғул шав ва мо нишаста кор кардем. духтарам бо кори худаш машғул шуд. гоҳ-гоҳ аз ман баъзе чизҳоро мепурсид, ман ҷавоб медодам ва корро давом медодем. аммо вақти хеста рафтем, ман гуфтам: мехоҳам фарзандонам шоиста бошанд. барои ҳамин ба онҳо зиндагии хубро нишон медиҳам. мехоҳам онҳо ба ҳамин су кӯшиш кунанд. ман намехоҳам ки онҳо сериал тамошо карда шинанду орзу кунанд ки мисли онҳо бошанд. мехоҳам бинанд ки ман чӣ хел зиндагӣ мекунам, фаҳманд ки падарашон кист. ва баъд он вазир ба ман гуфт: ман воқеан аз қобилиятҳои шумо ба ваҷд омадам. бо ин рафторатон бароям олами наверо кушодед. ин дуруст аст. пас фарзандонро бо худ гирифта гаштан дар кор. онҳо зуд мефаҳманд, зуд ба воя мерасанд. онҳоро танқид кардан не, нишон додан дар кор. якум ҳамин корро кардан дар кор. дуюм, бо фарзандон рӯзномаи орзуҳояшонро омода кардан дар кор. дар он рӯзнома ба онҳо тарзи коркарди стратегияи ҳаётро нишон додан дар кор. ман китобе дорам, кӯдаки нобиғаи ман. он барои падару модарон аст, барои волидон навишта шудааст. ҳар ҳафта бо кӯдак кор кардан дар кор. ҳар ҳафта ба кӯдак кӯмак кардан дар кор то тарафи бақуввати худро ёбад. ба фарзандон чунин гуфтан дар кор нест ки ман актёр шудан мехостам, нашуд, акнун ту бишав. ва ё ман духтур шудан мехостам, натавонистам, акнун туро духтур мекунам. орзуҳои амалӣ нашудаи худро ба сари фарзандон бор кардан дар кор нест. чунин гуфтан дар кор нест: бира дар академия милисаҳо бихон. ту онҷо тағои дорӣ, ӯ кӯмак мекунад то кор ёбӣ. чунин корҳо хуб нестанд. ба нақшаи худованд халал расонидан дар кор нест. чунки худованд ба кӯдак тақдири дигар ато кардааст. бигзор ӯ дар соҳаи дӯстдоштааш инкишоф ёбад. мо мехоҳем онҳо ин хел бошанд, аммо дигар хел мешаванд. ин кори хуб нест. баръакс, кӯмак кардан дар кор то комёб шаванд. муҳимаш онҳо хушбахт бошанд. ҳамин китобро ёбед, кӯдаки нобиғаи ман. дар он қадам ба қадам навишта шудааст. ман ҳоло метавонам як ду сухан гӯям, аммо дар он формулаҳои мукаммал ва бешумор ҳастанд. формулаҳои хуби зиёд. он кӯмак мекунад то фарзандонатонро хуб тарбия намоед ва бо ӯ фахр кунед. фарзандонамон давомдиҳандаи умри моянд. онҳо ворисанд, давомдиҳандаи корҳои моянд. бояд коре кунем то фарзандонамон аз сифр сар накунанд. 4 кори муҳим аст. 4 кори муҳим.
و فرزندانتان پدری شوید که شما نداشتید. فرزندانتان باید آنچه را دانند که شما در سن و سال آنها نمی‌دانستید. فرزندانتان باید آنچه را بینند که شما در سن و سال آنها ندیده بودید. و آنها دنیا را نشان دهید. چیزهای خوب را نشان دهید. بهترین چیزها را نشان دهید. این مهم است. و فرزندانتان باید آن کاری را کرده توانند که شما در سن و سال آنها نمی‌توانستید. وقتی ما این 4 کار را می‌کنیم، این معنای آن را خواهد داشت که آنها در پیشند. آنها به آینده آماده‌اند. حالا من و شما بیرون از شهر تاشکند قرار داریم، درست؟ در آنجا فرزندان من دو می‌کنند. دختر من 8 ساله بود. او به من در مالزی همچون ترجمان کمک کرد. من با انگلیسی گپ زدن نمی‌توانم، او می‌تواند. می‌دانید من به مالزی برای گفت و شنید رفتم. همان وقت او یا 8 یا 9 ساله بود. این کار 3 سال پیش بود. حالا او 11 یا 12 ساله است. و با گفت و شنید رفتم و دخترم را با خود همچون ترجمان بردم، چون که او با انگلیسی خوب گپ میزند. او مرا میفهمد. درست است که بعضی اصطلاح ها را نمیفهمد، ولی من او را همیشه تربیت میکنم. خارجی با انگلیسی گپ میزند و او ترجمه میکند. من گفتم او یاورم دخترم است. آن بیزنسمن شاکی بود. این حادثه در مالزی شد. او واقعا حیران شد. من گفتم دخترم به من کمک میکند. او گفت شما انگلیسی را نمیدانید؟ من گفتم میدانید من در کجا کلان شدم؟ در مکان کلان شدم که همین روسیدانی هم خود گپی کلان است. یگان وقت زبان انگلیسی را هم یاد میگیرم. خلاصه فرزندانم حالا آنچه را که من در سن و سال آنها نمیدانستم و نمیتوانستم میدانند و میتوانند. این مهم است. من این را فهمیدم و آنها را خوب میخوانانم. آنها در کشورهای گوناگون میخوانند. آنها را به هر جا برده دنیا را نشان میدهم. این کار را کردن ضرور است. حتی اگر امکانیت نباشد هم این خیلی گفتن در کار نه. خیر تو پول داری میبری ولی دیگران ندارند که. نه. کسانی که پول ندارند میتوانند به طور دیگر کنند. میتوانند برایشان کتاب بخرند. میتوانند آنها را به محفل ها برند. اقلا آنها را با خود به چاره‌بینی ها برید. من چون این تربیت را که ما پیش داشتیم نمیفهمم. کودکان نباید با مهمانان شینند. کودکان باید در آشخانه، در کوچه، در حولی باشند. آنها را با کلان سالان شیناندن خوب نیست، چون که آنها کودکند. این چی گپ است؟ آنها چطور با عقل و هوشمند میشوند اگر با کلان سالان شیشتن نمانید؟ حالا وقتش میآید. آنگاه دیر میشود. پیشتر اینترنت نبود. حالا اینترنت کودک شما را می‌دزدد. خصلت او را می‌شکند و ذهن او را با چیزهای نادرکار پر می‌کند. بعد دیر می‌شود. اگر حاضر برای فرزندانتان وقت جدا نکنید، بعد همه پول کار کرده‌تان را به آنها صرف می‌سازید تا آنها را از بازی‌های ضررناک، از کازینوها، از بین عرقخوران کشیده گیرید. بعد آنها برای والدان غم و غصه می‌گردند. نه همین خیر. امیدوارم که سخنان فایده‌ناک گفتم. به شما تشکر زیاد برای آنکه ما با شما مصاحبه خیلی فایده‌ناک انجام دادیم. مخلصانتان هم بسیار چیزها را فهمیدند.